When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. I ljudi moji, danas ćemo igrati Minecraft na Pika serveru. Samo da je tako. Na Pika serveru, što se ovo čuju kromi neki. Igrat ćemo survival. Znači, ako se pitate zašto nisam snimao ovih koliko, 2-3 nedelje. Znači, bukvalno, kad god bi upalio igricu, crashovala bi se, bilo koja, znači, ne samo Minecraft, ja bi snimao nešto drugo. I morao sam ga ponijeti na reinstalaciju i znate kako već to sve ide. Tako da, evo, počeli smo opet da snimamo. Sad snimam sam, sad ne igram s nikim zbog toga što sam se potukao s drugom. Gari! Šalim se, nije se potukao s drugom, nego pošao negdje, ne znam, ja pitao sam ga da snima, on je rekao malo kasnije negdje, pa ćemo sigurno kako se zove, Bedwars da snimamo sa njim, tako da, dobro, sad snimamo preživljavanje. Sami ćemo da igramo, znači tako kako budemo sami igrali, igrat ćemo ovako preživljavanje ili neke druge igre što ne igramo. Tako da, znači, sada ne bi dužio klip pošto snimam s Frapsom, a ko zna o Frapsu zna zašto da ne bi da dužim klip, tako da ja ću samo da isječem dio gdje bi, kad nađem mjesto za dobru kuću, pa se vraćamo, jeli, kad nađem mjesto za dobru kuću. Super mjesto za kuću, ima puno i kamenja i kamenja. Mislim da bi ovdje bilo savršeno mjesto za kuću. Samo da je nešto gledam, znači bukvalno 4 dana u Minecraftu da naravno lutam, da nađem mjesto za kuću, pošto svugdje je pustoš ili ovo brdo kamenja. Tako da samo da nađem neku dobru ravninu ili dobar položaj da smjestimo kuću. Ok ljudi, znači našli smo 5 irona i masu ovoga đavola, kola i mnogo ovija stona, pošto bi mi stvarno trebalo mnogo stona. Sad gdje je sad ovaj položaj, gdje se nastavio ovamo negdje, znači znamo, evo ga. Napravit ću kuću 10x10 za sad, pošto kasnije ću da je širim. Sad mi treba da ispečem ovaj coal, da napravim X iron. Sad ću to za sekund, evo 5 irona, i da posjećam ovo drvo, pošto mi treba voda, a i treba mi da mi ne zauzima ovaj prostor. Što je ok. Sad nisam vidio. Treba mi 3 ova i 2 stika, dobro, 2 stika na sve to imam. 2, još jedan mi treba, ja moram da idem. Ok. Evo ga i treći. Znači, ide ovako. Samo da mi se ovo sklonio, zeko ću da ubijem. Ja, sad dok se čekam dok se ovo skloni, prođe. Ja ću staviti ovo da mi se krčka. Ovo ću u chest. Znači, mislio sam odavde, znači... Samo ću ploču ovako da stavim krov, pošto želim da pravim i drugi sprat. Treba mi jedan iron pijesak da uzmem. Treba mi pijesak za stakla. Evo uzet ću 2 lopate, pošto to mi je brzaka. Samo da iskopam pijeska i super će sve biti. Aj, pojedi naš drvo se više.
treba će mi tu negdje, šta znam, 64 pijeska. Uzet ću ja 64 pijeska. Čekaj samo da imam ovdje da stavim da imam koliko imam. Jao, kako ću sad ovo da uzimam? Uzet ću 40 pijeska. Ne mogu sad od ovoga uzimat. Ja, fuck. Kako je ovo naporno kad je u vodi. Nemaš bukvalno ništa. Aj skupiš 44 pijeska, možda mi ne bude bilo dovoljno ovako. Evo 61, dovoljno. Jao, pada noć. Moram da požurim sa izgradnjom. Ovo da stavim da se peče. Ovo da pojedem. Sad ne znam kakav bi krov bili od ovog vuda ili... Aj stavit ću sad od ovog. Pošto rekao sam neću nešto posebno praviti. Samo da imam krov da mi neko ne upadne. I odmah ćemo sad F da stavimo pošto ne bih volio ove stvari da izgubim. Ovo tu može... Opet mi je izbjegao blok, vidio sam. Zašto mi je ovaj mikrofon okrenut? Fuck ne, aha. Mislio sam da sam ostao bez žuta. Aj sad ja da uništim ovaj vud što mi je pobjegao. 500 kala, ovo će se mnogo čekati. Tako da ću ja uzeti ove stvari i... U stvari, mogao bi prvo da napravim ovako. Ne znam da li će biti dovoljno 64 čitavo ovo polje dolje da pokrije. Neće, sigurno. Ali samo ću... Ovako ću. Po dva ova. Ne vjerujem ni da će to biti dosta, ali dobro. Šta da se radi? Tako je kako je. Ovako, ali ne vjerujem da ću imati, ali skupit ću ja iza kamere pa ću pokriti sve ovo. Da ne moram da oduzimam od sljedeće epizode. Evo, tačno sam imao, okej. Ja. Staklo, samo da postavim ovo, sad neću još da susiljavam. Staklo 13 neće biti dovoljno za sve, ali većina. Okej, tu i još 3 stavit ću ovdje. Tako, sad ću odmah da stavim od poda ovaj đava da mi izgleda bar na nešto. Čekaj, imam li ja ovaj blok? Imam 12, ništa. Ne mogu sa 12 bloka ništa uraditi. Okej. Evo ga. Sad vrat sam da napravim od ovoga ću vuda. Da napravim vrata. Ovdje ću da postavim ovaj stone. 4 ovako. Na ulaz. Evo ovako. Tu i sad samo ovo staklo da sačekam. 8 stakala. Još se... Mogao bi se ja useliti do tad. Čekaj samo čestove da napravim. A nemam ni vuda nešto mnogo. Tako da... Imat ću možda za jedan evo 2 česta. Za 4 česta. To mi je dosta za sad pošto nema nešto mnogo itema.
Da ubacimo sve. Pa ću, samo ću ovako random da ubacam, pošto muka mi je sad sve sređivati u jednu epizodu, pa ću iza kamere to sve da sredim. I pravit ću podrum i pravit ću drugi sprav, možda i treći sprav napravim, ali to ću u sljedeće epizode, pošto tek smo počeli, evo odmah, bilo bi glupo odmah sve da završimo, jeli. Mnogo je što smo ovo staklo stavili. Čekaj, moram F sad da stavim. F, Cerate, Rexus, CG. Čekaj sam. F, D, Dest, Dest. Milošajd. Dobre. F, Slave. Čekaj. F. Čekaj, sam li ja uopšte u F? F, se, set, hom. Ja. Čekaj. F. F, Cerate. Tag. Vexus. CG. Sam. Slave. Evo ga, claimova sam, da. Samo da im. Znači, da ovdje mi ovaj. I do ovdje. Ajde, ovdje ću isto da claimujem. Ovdje. I ovdje. Tako. Samo da imam li ja ovaj F kao F power. F power mi je 9 od 10. Pa nisam ni 2 puta klimovao. No dobro, često ovo 10 imam ovija. Opet neće biti dovoljno, ja mislim, ali možda i bude. Samo da pojedem malo ribove. Uf! Što je bilo ovo? What the fuck? Okej. Evo još 2 na paleta. Ćemo za sekund samo da pokupimo. Kramp i šekera mi treba. To. Ja ih palku počeo već da dolazi. Bjež u kuću! Hop. Ok, znači, ljudi, to je bilo to od ove epizode. Ako vam se vidjela epizoda, ostavite like. Ako ste novi na kanalu, subscribeujte se, da, i mi se vidimo u sljedeće preživljavanje. Jao, fuck, 2 prozora. Nismo još završili epizodu, stanite, ne prekidaj. Završili smo epizodu.